Dobar dan, dobrodošli na kanal Slovenska ljubav. Danas idemo preko Kruša Dola, malo produžemo pa vidimo selo Maradik u kojemu je jako interesna, jako lepa crkva, crkva Svetog Save. Danas je u selu seoska slava, inače rođendan toj crkvi koja je izgrađena u 1776. godini, 18. vek. Vidjet ćemo šta je tamo, vidjet ćemo kako ide slavlje, šta je ima, sve to vam prikažemo. Uživajte zajedno sa mnom. Rasti, rasti moj zeleni bore, rasti, rasti moj zeleni bore, da se penjem tebe o vrhove i da stignem sve do Svete gore. Tu je carska lavra Hilandara, tu je carska lavra Hilandara. Rasti, rasti moj zeleni bore. Presvjataja, prečistaya, zaštitnice našeg roda, svojim moćnim molitvama za nas slabe moli Boga. O presveta Božja Mati, Bogonevesto, Hristu Bogu ti si bila telesnim prestom. O presveta Božja Mati, Bogonevesto, Hristu Bogu ti si. Pa nije, što je to? Ovoga dana vidjeli smo kako ide praznik, kako slave rođendan za Vaju crkvu. Nadam se da vi uživali zajedno sa mnom. I svako dobro vam želim. Ćao, čao i doviđenja u novom videu na kanalu Slovenska ljubav.
Пока!